Isuwing kapasakanti kundon Bosco Media Network ko narum chaksoa, ang Alisha Sangma na simang na daal ni Koborang ko para katinga. Kata bichongrang, adok sarkar tangkagong sutpribri kur ko jabri ni dol maha ko chamata. Jatna asong na kam kagapa Angela runga jan South Shillong laban nyo nga tawri bank pa hazal gani kulgur getam ni lekha punanyo susanyo dakbak ragen. NGO rang Garo Hills MEECL ni office nam gijani ko misuk na kam kaani ko dong tongat na gata bachinga. South Garo Hills ni ski kaparang ni chung gijani aselo chatro chatri rang na makang chipore ni biding o jajengani nga. Chigamagapa Koborang adok ni Governor Satyapal ni daong engapa jungjengata ni Konirok Sandianio, Deputy Chief Minister Mr. Preston Tinsong Tumbimungani ko dake bakan tangkagong sutpribri kror ko jabri ni dolmahana chamatani ko ya jani ko griksni tarik gisepo nang nakura chaka. Mamang sorkari ni tangka chamat joko jasani dongkwing pa dolmaha ko nakura chaka ha. Ya jingjingatani ko dongtongat China sorkar aga nanga ha. Study kat page na daw siya karamba kumopi kindon ki recommendation ki makikin Aisha ki nakamta ka quality education nakamta ki preventive ki ba leksi ekonomika kita ba kunjur nakamta uno panang pendidikan yang nang school de kamta nilaya nila ai ki ka ya official communication syaki Hakawide at kami salary, but nagkarpato yaki ba kinsmo call off no even the agitation joki. Jatna asong na kam kagapa Mrs. Angela Rungat arotorom ni Dilgapa Reverend Pastor Kersoybe Purtu da auri baing gapa hazal ni kulgruk getam ni lekha punanyo susaanyo bakra pagen ini parakatanga ha. Wamang ni Office Chamber o Agan Thalatanyo, Mrs. Angela Rungat Jan South Shillong Constituency ni laban na chadinga a Reverend Pastor Purtu Jan Maukar ni North Shillong Constituency na chadinga ni ko dakang na aminga. Ngingim kwa bandon benta. Namarba habang ikwa banong bangin plela yangi kung kinong song snong. Banyak hun hakanong rim joko hok. Nado pasdang hi kati bende hakanong rim joko hok. Bat nget yanga. Pakum ki independent candidate ngingim kwa bagi constituents jungi kinsya te kinsya khum but de nakata kadaw bangingi de kita ki independent candidate nama nabas danghi ngim kwa ba mano kin khang sbak ya ksentur ka jungi na kin te amraw yangi habang ya khun na benta pa ba nama ladaki khang yangi ban kran kamot bakla kani no ya kasur jong pai baru kadai ka niru ka nongrim ka bangi yeng kum ki independent candidate ngitip ba kum ki independent candidate ni la asisya ban pat ya kata-kata raju ban pet syanu kano ban hangi hi in pet bakano sya upai ba paski jingdon kam jong upai ba. Dengtang organisation ni skang gapachang na MEECL office si namgijani ko dongtongat na gata sandiani ko dako na me chusoke machotanga ha arutakang kugen in GSU ni president Saljang Tingrak Marak aga nanga ha. Garo Hills o bijoli ko unani rango niknikani rangko matjana gata chunga gata kam kagaparang ko nanginga ane NGO rang dabianga ha. Karja deke kamna mandirat na panirangko aro kam kagaparangko Garo Hills oni kasi Hills ona watata ba transfer ka anirangko dongtonga China dabianga ha. NGO ni dalgaparang ni aga nani geta bilsi hajal gani kulgruk aro bilsi hajal gani kulgruk sa o mande kamna rat na pani ko kasi Hills o dakanyo saksa ba Garo Hills ni ko rat chak gijani ko daka. Saksa ba Garo Hills oni MEECL Shillong head office ona posting ka ako manja. Ya karenang ko na meeting kung iwatsin na kita demand ka anirang ko dakaha hindi ba sungni power minister mamun ba kena chakja uni gaman chinga ya jani chisa tarik ko chinga foster campaign ko aba chinga ten ba dalo chinga ya office ticketing ko salgini na chinga aba chingia Bakmara Garo Hills in Dambuk aga government school aro gapan school ni chatro chatrirang nangchong mut kapas ki onani rangko man jani chi nekani rangko man nenga Kubur maknani geta dewa jolni chatro chatrirang belsi getam mangna bate neknikani rangko matnenga.
Kobor ko mandapan ni geta de contract basis o ski keparang ko permanent ski keparang ni retire ngani jak manusia kaha. Tausak hajal cikeng bat peli contractual basis o ski keparang ko kamoniko ragalaha maina wamang Meghalaya teacher eligibility test MTET exam o chusokna manjaha. Aru mangan MTET ko pas ka ahachim wamang naskiani kamrang ko on kuja ni chiba chatru chatri rang nikani ko manenga. Wajolo songdingeng ke perang sorkari kol name dake nirok sandiani ko dakchina didianga ha. Ya dambuka ga government model LP skolo ajal gani khogri koni teacher dongjaha dongjani oltode contract jiwarang ko bonatani asel dongjaha ne anga agana namna kencham. Tao government no molani de khasa paai ya dambuka ga government model LP school ba teacher angko atat china molenga maina chinga rita dongjo rita dongwani jamano sakani teacher anga rita dongha oni jamano de teacher dauna kengkengba dongja ajar gani khogri belsi bo nang plong ba teacher saksa ko atat takon neksona kata manjainga oni gemen government no molenga khasa paai Yan dal na koborang a sakantikon metela.